Yedini Yedino yesi and Kentrobia Kentrobi so way and what that's for yet to so they'll say be Hudia Yehuda da boke Bofodi boni wosu wasi nyemesi shesu wasi ensem shesu wasi nyemesi shesu wasi Missy ensem shisha nyemesi shesu wasi Ensem bitumi koswa obi eni tuapa na soye de koka wenya sebwa so bibi boni we na sembe mi o se na ensem shishada ke munyeme sumasi fantastic fanta bruta and anyway enye easy Hytvgh kasa video so anase kasa fonyini so and anyway obeti wasum sound and anyway enye easy ha mimidini na Trimude na ene ana mba be che say Ghana anything. Ghana, you're right, epa anything. Mr. say come home na unyanya video pe na wa say ma unia so anya bi ahwe. Me pato o say we are na wa ma comment e wa say. Say ma obi bia ma obi a ensa enka video we bi anase ensa enka program we bi na ne no. Ye mfa e media bra ha. Me pato uni say akoda me pato me share say chenchina ahwe. Na mo hwe nso a fata ge obi ma me. Na yembobo nsem bi ho ene me be ka nsem pa ebia wonya we kafra se wonya we but me ka cho wo asodie pa se wo so ba be wo pa de a ene wo asodie esan se eye mpanfo bi ni communication me mate anama hwe no kire se yese se mpanfo to san ekon maburudie na se ekon maburudie ma hwan de me na ebe me de anasa wo de wo afa na wadi 30 40 35 50 down no bibisa se wo wan kasa wo he panyin ne to esa ya no ba wo de enu ma na ko hwan de mu tira wa ko ba de mu anasa hwan de mu ya fa nya example asem na nipa ne kana sa be na papa ne bu ye no on te ase ya tie me Dr. Kwame Nkrumah ne to no sa na ko hwan de mu ye nkasa ye man panyin na anu ada sabi kafra okoye yi John Evans Fifi Atamos ne to no ko hwan de mu so pepe na JJ Rollins Mr. Jelly rest in peace ne to no asa wasan mu nso wawu ne to na ko hwan de mu je mpanfo bi wo ya mpanfo bi wo mbe ye bi wo mo me ni nyina enti omo mpanfo na ekọ ye no omo bra na ekọ hwan de mu ana mi bisa wo na anwumre yi say who is right the right in saying who is right to do the right thing at the right time o the message ni ba making kan e de ama anwumre no ma hiti esan se seme wo ye babu no te seme ana de niam si kon no mi tie mi o de we niam si kon se sana ekọ okotoku ma ekabo se yes de make o de watwe ba ma me se si a make say di bro nya wie ye no how many months ni how many weeks ni 3 months ni enso ento won kan na mpotem so we me sare na se bia wo no nsu ata me pacho ba mi hu e Facebook a me sere wa bomoden na ma mi hu e Facebook di enti asamre ye di bro nya wie na bro nya mboso me mi ensama ye ko na mu enso entimi nton kan na monten so ka so e butu e me se enso entoi enso entoi o eye di enti a di na ekoso di na ekoso Ricky G it was more fire enwumre obeto wasum na mmom se won senya ka video ni asem mo nu aso nya den onya bi anhwe ye ya maame no manase ya papa no manase ye nu no mo di kan awo no omo masamira me no ka sai omo butu fom na yesunya de omo to school den mu ya kan mo so mo tie ba ye bekusu aka na me kan wie na se me kan na se che na obeche na wache me ko prison kra me san aka e wo because ya sa ase ye chichi omo ye chichi bi me ye nche mi nti no ana asema me kan so nya ade a me kan adi bone ana se me kan adi atem me kan nokre o se wikije o se no rain for adasio adasi western region enso ento ho enso ento Ghana
but nso ato Ghana baabi nti ba to ba bia enso ento won peso ase no mami hu ba bia enso ento ye no mami hu esan se nsem bi edi bone se ye kase ye kan ne ye cheche yen yes yesa se ye cheche binuma tie na mo cho me faso bia ni so wo ko mo so mo de mra se na mi gusu kase binuma prefer se yen ko ye tete da kan tete mra no so yen ko di so wo ya na wa boldua me de me na makosu ase mbotum some dem be say police me di kosu abeto because if you joke I will curse you. Yes, if you joke I will curse you. And near my minimum I was here yay. A man send minimum di money. A man send me to come yentiminka. Okaka ye becho. I didn't say basa. Okay, ye cho. And why don't you say and let them address you? Sa enwa ya wode yatu lolu fame asamla migusu anu kasai yatu lolu fame kasika yatum dente wo se yatum awiye mre we mu esan se abere bia ne nema kwa na ekosoro enti yatum enti emuan bi ni sen o hwe price e da ho product nyango pon shira o ana ka jo se o ba fi ha we are doing succulent work aduma ye ne fi ye nkura aduma na ye no ha o because ye mini se ye be ye aduma e police ade ato ya to no le fe mu se mi na me no kasi ya to petrol mu 2 hours bia ya to petrol mu 2 hours bia ya tum 2 hours bia na ya tum bibisa se ye tum sa no ye de ye den emwa be na ye nya free sa petrol na ye tutum no so petrol ba so ana wa sem obi anya ma me tina so tina so kwa sem obi nya bi hwe sem na ye besi ensi ye wo mamu ni ye to police fatu so ni onti ase no onko sepo ye toto lori femu na ye tum na ye koba na ye tum abra ye djuma so kran police o ka se obi ento watuma mu so a eno so akwa entokwa edu wi ase aye wo ye ko ne san abrabo ni ye ko ne san ye mpa ifo ye omudi ye wana so omobo ayen omudi ye wu anase omobo ayen me say anumrei right anything what is your right this evening ye wo maimu accident e doso yesi kabe mami kabia mamo so ko kabia na ya chew enema bi e koso a in fact entwaye ukaka wosi yesi yanka eni samre computer word na mabunu eguso e sofa yesi mrante e wo maimu yempebere enso beko traffic mu no mo slide anopa homache ye no ye sofa for gaining nanso still ye huwe ye ntehwe ade na ekoso bibiso ade mpa na ekoso wo ye maimu Gold Coast Ghana ade mpa na ekoso ene me se obete sound mini ade na Trimude aye Hytvgh na obaso a na wahye ama onuan so atimi aden abomoden na wanya bi ahwe me yare na ni prekope me yaburuni ba de hye me yaburuni ba de hye abrofo nyina anwumre metia mo doma manimfoi doma fo ho te se anwumre mo ankasa mo de hye na Trimude ana me ne mo ahye anwumre because you check me live on Facebook, YouTube na producer mami ko a school for no so ene Ghana babe ye kwa de si computer word obetimi ko gina social media na wodi nkwase asema de dimpanfo atam ye nkan hwe but mpanfo bi na omo sa atemudie nti wo se ye demo omo ye hwe de eye sa tornado na afia Schwarzenegger maami panyini
na wodi nkwasi asem wo social media no so na so oba nso ya ba besua sa niema wo ya mfasode be ne benya oman mu enche bia na sukuni ono okọ sukuu na okọ dina social media ti didi na nado atempoto ye tie no yesi ye feli no na wo pa me panyine a wo social media ye business na ade utimi yi mix o mess up na wo bodo di nkwasi asem wo social media na so e wo se ye semra woni se se am no ka say full price assessor ya se anwi sa niema no na yedi akire na nkwasi ade na bloggers ya me blame bloggers se am no ka say o se yai Star Oil filling station juma dia yedi omo so ase ne bi on se am no ka say o information amanya na say full price no assessor fuel the price assessor. You see? So one. Se am no kasa yo. Fuel the price. Assistant se am she program asi latest price and that's why wo hwi. Eti bi say wo man mu ye den. O man mu se wo mu ye den wo ton ti tomato si ye to. E dia na anamo be na utu a e koso. Doko kaso omosi wo kan ye bechew hwe na sa o ba on aya na Ghana for abibifo na nkasa na aya na ye ho ya werho wo be wo ba abofra na wo be woro no e bia na abofra yi wo no de konko na watwa na de ayeka na de chale watibi wa ye na round na de achise na de wa ye na kon na eba wo se wo mpe ene bi South Africa ni akra se onyina obedan oso obenu amutuo ebi so obeya roba eye nsem hunu totally because abibi mamu ye ma no munim die daachi omo ba beye na abofra ko suku na se ofa situation we ma o pese omra menyini ya den producer hwe abofra ko suku no obutufam eye nsem hunu ye wo gold diamond oil then ye ni ye wo fish I don't know ye wo nantwie bebre prekese then ye ni wo man mu wase mo man wu ye Ghana ma ye bi nu ye no de ye but Ghana he hwe me no da chi no ogutu from hwe from esukun for ma de gu hoyi oba wa wo no da wa wo na Vatican ya mobo totally performo akra na okọ suku aba be hwe odache won na butu form no enti adwen ne ben obenu amutuo obaya amroba ode momone be kwa chima obekwa akoto apple wo kwan ho ice water min ka sa to ice water sabio enya adwumo but me ba ebe to ice water de wo se mi mani chai and what se me mani ko school kra on sase na on ton ice water no because on sase ntema ye se oburu nsuo ntema ene kwani ye kokko ewiase beni sese mbo wiase afunu yen kojo to afunu yen kra afunu yen adabio adan na wiase afunu yen ya kana kra ya che yen ntipo pese Ghana abebi mama na ye won yenya den yenya dan kwa yenya dan kwa awo abrabo imu show akraba akokra mpo de na ye mawre oh hwe oh hwe o se hwe obi so de so ka ho o de hwe o de wa hwe mfonyine eda so ya o hwe o de hwe o de hwe mame hwe ni din na twa mfonyine bi wo tiri mu se oba ka ho bia e de na oba besua o ye ti bonkoso osua mpo a onhu na ye mpanfo e bo nsa o mo bo nsa akese wa yi ase nsem hunu na mo di hwe ebe edu ba bia ho
na kenye se omampanyini anase abamu nipa anase ni nyina yefa ngu aban so e wo se yankasa ya timamufo no ye boa ye ho enti nkawo school boy so school e me ko boa sei na nka wa boa na ye kama but abro o de be ko Dubai e de sebi de sika fa mana na yiri tifie o ma be ni uko Europe countries ni bia mota uko mota kro edansuo mota kro no edansuo nka me test studio ha sei nso atwa me ho ahia yes me boa mota kro no dansuo mo but still they are doing project, they are developing their country. Ghana dey na yeni me kwa ade a ye wo aya na me sampi ho a me santi ase ne say ye wo sa prekese because prekese ye ade bia e wo kroma nyame asira country no enso prekese ye de wo nkwan di aba he se mabuno ye wo mamu se ya nsole a wa hu e beduru baabi no sebi ye be je say ye je na ne ye nsa so ne ye di na se wudi waja na ne sabia wunya bi oni afi wa wududu na wasase na wo che oba ne bewe sa ebe oh yeah yetimamu na ya ankase ya politifo abo ye ho ban omu twa omu ku omu ho oh this country is a funny country oma na yetimu no a politifo abo ye ho ban no omu asan twa omu ho ku omu ho. You see? Have you seen? Uti. But you assume you not me. Because the American no, and you be able to say it is alleged and it is a when it is a suspect, it is a young question no, happen in America. And we have some journalists who are if they go out, I walk find some now. Nipo na bako fano. But bako come editor. Editor na edit we are. And say anko na nkasa be reading na swate ya so ne so adentia. You know your right. We don't know our right. We don't know our right for this country for now. And obidia say we have cocoa, gold. Odemba. Say then we have cocoa, gold, diamond, etc. But no improvement, weak leadership, and selfishness. You will cocoa box at everything, and so infrastructure be a muscle. Mafere. Adentia, when you know Trimude, we don't have leaders who yes. A bedroom baby no. Hey, make me produce and I'm Timona and I'm a pun and I'm a piano. I don't know because nobody is going to do me anything. Say someone said a bit to me on also why bite on where me because what kind of clothes wow. Who have me body now here by my body, I want poor Bema to gram see pisita. O Casano. Oh no, the audit also did Fiano. There I make. But say Abrante is a miniana come and bianca make heaven. Who get the home wow? Like I said, meaning the entire memoir, danger was memoir. So, wow. And the Abedu Babino, say, who the panel? Who are what they are? Nothing the phone, I bet me a bonaja, no one prona watch it. Now the cop, NC. Now the works now my way, and my way. Uguso kwa kopre awari akwa kwa wubi o ko wire den because onwa akra na hoba no obe ha no yes ebi ni say ya omo modi kan wi obutu fam a osua de yo ba wo ba na ba wo later no de no be ye come best ko say the leaders are more fools ya semo black am o say atiefo eya bufo dade Musumo ya no say abufuo ka ho. O de man so wan kan make say o de comment be wan kan. O say employ for ne sabio e bi de magimi. Yes. Ne bi magimi ya wo hwe ya kwan ya atutu.
na nneɛma yehia ayenya na still mpanyinfo guso bɔ aboro ɛwɔ sɛ wɔka ɔman bɛɛ ne yɛtimi a yɛhunu amane sei obi oba wawo abofra kama watu ne din ebi abatu ne din Mele Jacob Ismail din bebre unim sɛ oba idie oba bɛbɔ bra bi a meka sɛ krampo de na to nkonoma ebi akwadwo nkonoma kwame nkonoma ya nkonoma unim sɛ Dr. Kwame nkonoma fight sɛ ɔte yɛma yesi hɔ enti wo de ne to ne sɛ oba ba yɛ mampanyini na oba wa abofra ne wi abofra na kɔbutu fam esua de ye na dwini nyina siniti ase eni so be sama friend say de no nyina obe na ka so obe no amutu a omwa na to se program ma me wate Hytvgh Ghana ana ebutu ye wo eye kaswa ne monten so me di ade na Trimude se program ma no yaso nya bi hwe na onye bintu ni kotu dem se wa ode atene tim se omo abusua mo no mmofra nim enti obewo dodo de a ene ontwinsan onyai ni bia eye because ne mpanfo ne ye ne wo man mu no enye amofo bra twituo na police ni timi ko twituo kokuni nu ya fosika dia den o man yenye safe o man yi ma yewe yenye safe because say police ni minya asem mini anya asem minti mu ase aba no ko ka kire no na wo ya kwa akote no ye bi say minu ya ntia wa mi sei na so no betima tutuo akunu yonko efosikanti a yenye save you are not safe minu ya I'm not a pastor, I'm not a journalist, I'm not an evangelist. Me evangelist. But I saw a person be catch on say oh we are simu what maimu na say who to anamo bia hweye because this my way, this country, we are not safe. On my way, you safe back pempo. And this what the when you got to say, who near a corporal, sergeant, producer, mammy, a police for what that will be. Sergeant, I ate when my mum be corporal, whoever, Lance corporal, nade. That's all the when you turn to the Cabia Moa, Obedu Dokonoka. We are not safe in this country. Yes. You will see a can of cray. Nay, tell us, sure, be and call be our from, and she said, I run the baby. You say, yes, Ghana is not for one person. Ghana, we met the president. Who met the president? So we must fight for our country, Ghana. I didn't know, I'm sorry. Meaning, police are so Oliver picture. Oliver Coca said, Oliver, somehow can't you want. Nay, Shadi, Oliver Coca, Oliver. Also, see a passe. You love you now. Ebi and a cool beba. A small Oliver Kay, the Yachino. It almost by 1 month for them. Into Yakaya Casabua, I say, Yanum. Hey, on my Benny. What kind of crana you bet you? What kind you bet you? One can be the money into Yanya Danny and your downqua. Yanya Danny and your downqua. Who did say, see, I'm no Cassay? And tell the whole airport will be for a brochy bar. Sister New London, Obesi, near Cogin and the number few no. Yadim one cania, and Cania not doom our airport. I ask some more. Yadum Nkania airport light yadum producer almost me boa airport Nkania adum yes yes airport the whole airport ya light to me dum o ka kire broni njini producer mane na so say ya mame airport uni abi for brochi ba na wakwa koshia ne sister ni London na wo de na ba fie no yadum won kanea into on my way ye save ni on my way ye save ni on my way ye save ni airport Kotoka International Airport ana me boy Kotoka fa comment bra make kan dia ma
yadum ho light na yadum wo Kotokam International Airport Dabio enti ama Ghana Gold Coast ni enini produce anti Gold Coast ni anyway ana say Gold Coast bi a eba foforo yadum Kotokam International Airport yadum won kanea fui yedika ayurade yi mani aje Papa was say you can come to Sampa Road. Can you see this yourself? I say memra Sampa Road na memra Sampa Road na memra Sampa Road ayeden. I say you can come to Sampa Road. You can see yourself. Sampa Road na da Sampa from Brekum to Sampa must kwana say Pazam. Ebere na accident NC. Ebere na accident NC. Sampa Road. Sampa. Asay sa poto. Jake Morgan. Brad Job, o me panyanko ponchira Brad Job say mami. O say Brad Job say more fire na. Me ene mo press fire say from ra. Me say me boa me producer en kontomponi me won say me di tura producer so en kontomponi aban yankopon onsa ne papa ye na onka no na onto na dwen mu yankopon bre bia onto no mbiem yes nipa bonefo bia obetwe ne ho atwe boni bia ne amo no aniti so se producer say asem na me kan no me boa ene na ode ato so no airport ene yadum won kanea no yadum kanea no for what yadum producer obet me mama accident road na anya ni bi omo se Sampa kwan de akrampo de Sampa road asay kra Sampa from Brekum to Sampa road no asay atese we re hwenye koko ni pakro agari omo se wan hwan ni pakro ya Sampa road mo fa ne din mra me ya fi ne din omo se tinya mi o se hwan contract bi no be okoye contract okoye kwan no ye ne se ne de mu kwan etiye sa pepepe no ye ko waje sika no wade awie waye kwan no ebesi ne contract kwan na say na ye from Memgosu road jeja preso Gambia number 1 number 2 to Memgosu ko we ho kwan na we sitiye na nei omo ye tetete da o na anu ada Sampa kwan na mo se asaya kanokre everybody Spain for yankopon shira papa say watching you live from Spain Jake Morgan Brad Job yankopon onyo kese yekom kwan Sampa kwan na mo se asaya no atutu ama accident na esisie na no da sukufo nipa omo se nipa nwotwe o se nipa du o se sen omo kwa innocent so wawu abamone ene amamwo bone a ewo ye mamunti innocent so na ewu sewon ne yakoso adum na ye sa Sampa kwan no adum da contractor na e fa na adum no ona ye sa Sampa kwan na sai adum ene ye adumo ene ye sa Sampa kwan yo waya diskane dia wie kwan na asai awo se san de ma contractor foforo anti wei oman ye koka mo se mo maye nka oman na enkoye enti mo me fa mabunu me fa na nsi wo na awo se mo me di na nsi wo because yan fa na nsi wo da chi be di odokono kwa mi krom me ya moli ni ba papio me ya moli ni ba jamai mi fi jamai moli ni na ohe nka ye kwan ya mo ye de we mo se gigi contractor so nan ni mponko ne nwe ene nkrante a wabaru no kwan we so na ne kwan adom good contractor ye kwan ya sai asanse ya na ya wo he me se me wa fele poto
What fell poto? When my guasi, I am no be say o me dem abere me pese me wu, me abere me pese me wu ko na wu a. Aso twe na e wo asamando no e chen asase so. Oh yes, because wabere bona ho boy no. Enu a okwa face. Tachi rich one say the system is not working at all. Yes. System light na ka system na work here enka the whole airport. You do more light. Adentia say you dey say then so obim pana na free baby land o say Germany na America e born you do more kan I don't know. Oh boy focus. Also no net Trimude keep up the good work. Please like keep supporting the net Trimude. Mo support me. Listen say e bra so say mabunu no. Ye sorry waka. Ni ye tu anamon. Ni ye seki wiase, ye seki Ghana, our motherland. Yes. Unum say adu ba bia won o my way. E wo say ye fix ye ho. Hwe minka emfangu empanfo ni nyina no so. Yes, me ye seka me ye nipa bia. Mani mutwa, matitwa. What I say, me nipa bia mani mutwa matitwa. Of accidents is bebedo. Accident is ye ko na ye pa na obi titi obi kote obi nimu mama ka comments we ma I say Nana is Osana and Baumia is being leading destroyer. Yes Osana is Osama and Baumia is been leading destroyer. No cre. Me so do comment about me kan e dey amount. Kwame boss o say kofo breso e na ye sa kwan ne sampa kwan no. Adom ye. But as kofo breso na anu ada ye papa kofo breso e no ye enso asai. Enti dia na mo boga na aburo sei. Na Ghana na edu ba bia mabunu no. Ene ye timamufo ne ye kan ho bi. Denti America say ye kan ho bi ni say. Hwe kwan. Aye so bi anum. Hwe kwan say nipa wodi be 40 years nanum hwe. Onu so yi keche. Hwe de kwan aye. Hwe de kwan aye. Ya kwan aye. Ya kwan aye. Yesuku nye ye bibia nye awurade nti dey plan o mai koi na asofofo no next week me ba mo so say me sase na me can asofofo asem no there are some people they come in na say na say but I will come to you these pastors sa atofo di fo na ye keka makogigi suma se se mo pass ya ye keka mo asema na mo friend ni pa no so nsum e wo hu na mo de sika na de na makunku na mamia no kon no na me you can't me ma asumati ko sabe mo babra nko fie enti onja me se me nanti musa akwa yes and my ready say me ye adwuma we hwe kwan ya da ho ani panam so e kwan ne fa to say who e kwan ba bia to say who me to ba so na wa say dia mame say fa mame san say producers ne eyempanfo no omo ye crowd say we talk ye bekasa ama eye oman no ye kan no mo tie no mo jaye me wo tie me pa me ko prison wa se ne mesi ani ase ho no me hala la ilaha alhamdulillah sanu mes kata ho nyina me ko be kumi akumi preko ene ne wo so hwe kwan a ni panam so e wo ye man mu na edu ba bia won timamofo ka ho bi na me kan se mi nchiro sa odo ho hwim wo kroma de wi amabunu se bre ye kone ye ba traffic na ye na mu ton ade afen so kwa ye fa so cross road wa Accra na very 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 tedious ehu pa yi enti wudu ba bia ho ehu pa no ma overhead se oba so footbridge oba so na wasi se na be ya ka bi emmo na ye hwe ne yasi kwase man
ya yo like him say kwase man de we no see a busy one so son enti o cross kwan na ehu pa but onim obitime teta ka na ma hwem ne watwam hwe on de ya me ya ne say producer man na so ma me de ya me ya ne say hwe ba bia bridge ne wo me producers na mo kwa abonti koye adwuma o mo ya de papa se me say the triple action wa ya de hwe kwabura ne wa ya na fusi etimi tintunto on bridge na se o on fro na wasane na waba wateta he na ka bo wa oyi atia hwe ba ma ne okotokoto Ghana police masede ne say wenu mo enka wuti me ko na Ghana police na mako duty wo ho de hode mko duty ni wia ipo ne twam sa na komita na mache no na ya fane no he oba post no mame police post no mame post no wo de duro oba ni ti na post oba pa he ni ti ase sumoti ni ti se konom he awurade police eduro oba nso post no kakra bi mame wo he oba pa ti oni ye aso anka so he nanim shoba ho ne nanim akwakope eye police akwakope asama Ghana police na wasan akwakope asama taxi driver obi atoka ase ni nsem so onfa nkonkon ya adwuma na wonya kakra didi no shoba ho hweniti onsa onkasa de ntia wakoso kan na wabo onkasa tese wa pose ama ono journalist na ono peso business o yi ni John Robert ne ni tie ni nyina kuku shoba ho adabi kokono ye ni ntia na awrade papa Yesu unipa mobo wa asase we sante sa na nka Ghana police ye na mache no na nka wa pra be from that papa panyin producer nyame shira wate papa personal wo personal wo papa panyini pa wanyini na usudua e de kroso na o ma mi tie ye serious ni nti ye ni me right ni o de wa main road enti Ghana ye beye den abibiman ye beye den o wiase ye bebre ana ye beye den main road osunuya e de kroso dabio enti o ma emranim ana amra no ye ni o mampanyin bi ana se abamu nipa bi atem na yenchi no nkotum ana o me post ade wo Facebook ana se like onye den na yen o me ya ade bi enti asam no yenchi no beri we ru bia enema kitinkiti aban na aboka na wasi se won kwanti faso woso de won faso o faso ye faso no na je okra nkwa no woso won faso na mum se udi a na police fo ena omo ahuna mane na police na ngupon shira mo wate onye mo kese na mum adwuma why mo yere mo na mum adwuma hwe Ghana marante nam traffic mo eto ade omo se Ghana marante pebre o de hwe wa hwe mabunu ye ya bre hwe ma ni mema nam trafficking de eton pique eton obiti moto so otwam de oton chocolate de oton ensuo no we nyina okaka se Ghana youth ni yempe bra na opa kire sen na nyan kwase asem na o pesa o ka kire nipa Nsem mu na pesa o ka kire nipa se Ghana mrantie yempe bre Ghana youth yempe bre opa kire se di omo ye enye bre ni bia no obekwa akogina traffic ma ton sa ne ma we nyina wie na se bia opo modern awo abofra bia ono nso ne bre na echi no obeba be so ne mu aboa na kakra okwa akoda fom asunya de okotena school dem asunya de efom asunya de a
na ye gold ne ye minerals ne ye diamond ne ye oil ne ye niama prekese ni those things ya prekese ne ya de Nyankopɔn de kyerɛ no ebe ye den ye de wo wiase de pa na wiase o my Ghana de bone ben ye bone ben pa na ye se ye mere wiase na aja ya nso kanije Nyankopɔn mche sa na ma we nyina still ye gusu a ye bre mekona makinkan message no kakra na me de amount na bia so atimi akoso the amount. I say our MPs are the cause. They don't help us at all. If we hear Jake Morgan, I say MPs no more why. MPs no more see a problem. We a big problem. And no pre MPs more ba mo nya kwan mo so mo ya kwan. Na mo twantura kese piota kese na mo de grass ana woro. Sabon mu chomo no musa afesi sikana yenya no na mo se no kwa enti o se e MPs no mona mo ko sa na ma we o se every freedom fighters has gone to prison before, so don't be afraid. God is our side. Oh me dem insuro me no me ma me pian kama ni me say I'm doing this work and they say oche me na oka kire me say o de me ko jail crampa na think say dia me kan enti a o de me ko jail me ni problem so me kwa e bia na dia me ko kan ye no eni ti a o be chi me na o de me ko jail e bia na makosakra e wo ho enti ani de mpo de me ni problem. I don't mean the ebe so asema me ken nim se me ka fact hwe yenti ni omo kan overhead na so ma me producer enwo de omo kan kire ye abra ye ko na omo kotutu nkomo no yenti de obo kan me ba me de nse bebre ebe to house we dem pacho ma me ha wadwen kakra oledi ba pa onti wo ho ye be kan sa ma me we de me maame waja o ma wo ho kama o mo ofie na kwan wo hwa obi ama ka ma wa cross maame eye ni enye but me so me to me fu ade no me to ade me 90 me to me fu ade no anti fra mo ntimi fu na bi o ha na 90 am ntimi fu se eba fom kakra ya ye bi na eba fom kakra de me fu na we de me to me fu nti na me fa ho Mami honso no enye hu nchen se obe ni kakra afui wo fa me nan yara asese mami ni etutu ko mami se ne nan enti yesre se e bia ye beye bridge ni bie wa wo betumi ananti so a na ma ye no ma nanti so kakra yara ase pass mami na ye frozen me kreni e frame akoko ya mama eya semo o se ne nan o na bridge na ya ye na ewa wona ni se ka be bo wo pede hin na dinti anya me ya mi bibini abrochi fo mu me fa me na me nkodi holidays na me nkawe ya bra ye ni mira so wa Ghana ya foot bridge the amount say overflow because cars na urban oni adaje obegina de acho o highway enti maami aberewa se wonan kura mpo na wia na fasivu krankwa o se ne nan ewa na me bisa se contractor for na moye no aya mo drop plan because I was some twi hu say e nipa mpanfo be fro mofra be fro enti e was some twi hu say mo be ne level kama no mo aye den etimi af na obi so ha wada ewo enwa obe close we asna nkasa no oman we mu no enam se emra sabiu en se danye adwumanti no obi aye di ope tio me se sisu biu oman we mu nkasa no emra en se da enya adwumanti no obi aye di ope
Opia act send producer yankore ni obi nso kan obi se ewa ma no tie ni obi nso kan yankore mra Basha asema meka che omo ani se omo njai na omo mfro se omo nkwa na omo di tu esan mu nti na me fro yesan ne ye no don't pay once Basha that's fast Basha asema meka che omo ani se omo njai na omo mfro se omo nkwa na omo di tu esan mu nti na me fro yesan ne ye no don't pay once Basha that's fast what do you mean Basha asema meka che omo ani se omo njai na omo mfro se omo nkwa na omo di tu esan mu nti na me fro yesan ne ye no don't pay once Basha that's fast on pen ho asem man ka so ye baburu nti a woka sa because se car ne bow na se oye clipper wonan nyina dwodwo a obeye de obekwa kugina kwanche na mo sere sere ade na mo di gu oman na ni mu ase na di gu oman na ni mu ase but onya bala ne so pese se mo obi anya bi ehwe because enai eye day bi a niema ekoso oman mu na mi twa de kirew emra nya adwuma contractor say ye kwan no so age sika di omo anya kwan papa amfa amayen the school dan no mo sisi no ni nyina enye school dan papa say bibinu mu nya papa nkurasefo no they are not enjoying the benefits of Ghana mo fra no gufom ene esu ade ebinu mu no munsu a ene mo na eche no bibisa say assemblyman ene assemblywoman fo no masadia pa ne sen awo man mu me say week month next month ebe yesen gege mo beti masum assemblyman na assembly me say masadia pa ne sen MPs musu majumati pa ne sen ya ba umpanyin no onu so ni dwumadi enesen as a citizen of Ghana member we are member omamu timamuni no won so wasede enesen program na we ne ensem ho ana ogusu a wani a wo hwe me sambre yesu me live oh Facebook ni YouTube me din eden na Trimude wo ba so amefa so share ma me na fa comment ne bra na me keka emfa emau kwame best so bra me more details about sampa me nya sampa for sampa so na so mo ne koso no sampa ni Cote d'Ivoire ben mame more details pa nyam kopon on shira pa say obetimi ama me more details e wo ye sampa ene eye molene suma an include ye koso no fama me because I'm here me see die ebesi no die AC bia no me de bra mame twa me homra na de e won ye fan to so me twa me ho aba e ba wo mo se de awde be bia na ke kan so da Oni penkania we hu oni penkania wa te na ni ni hu na so te no si so be kanina essa shisha da ke munye ma shisha sumasi oni penkania we hu oni penkania wa te na ni hu na so te no si so be kanina essa shisha da ke munye ma shisha sumasi way they didn't know yes and can't you so way and what does it for yet go soon they'll say be dia ye who da boke and so she should have them yama she just for the bonny was
si nieme si suma si ensem si suma si nieme si suma si misi ensem si da ke nieme si suma si. Okay. Enkrofo edi bone e wo suma se. Na onim, amo se yempan for no muntu tax. Obisa ma minim. I think it's true that our leaders are not paying tax. Now, more leaders we are like one of most of me say any yes I just want to ask them more and most of me say yes more. I can say you know how I suffer in school, you pay my school fees. You pay my school fees? Okay, say bullshit. We pay you. Me am general. Who me say me obiano. I pay you. Misika kahumbi. Yes. It we a leader. Me catch was a me amijina me kasa. Me kasa mani abrano. Misika kahumbi. Eti me ba da wo ama mabofra ne ho abekere na ana. Abofra bi ti school mu a ote akurase ya me na okasa yi. Mouse, computer mouse mpo onima de kro. Computer mouse, you don't know. Na oni obi ba betre exams. Ama ne pakona a pass ana. Aya de na mo pese mo chire wi ase. Ade mpa producer mama akwa na enye ne bi. Na fe samre ya me no kasai. Ye wa kura bi ase wo ha from May 2008. Let post aye twadu gu wa say ye ba be let post no. Up to samre let post no aguwa asai. Ama ye so ni cha. Ebinim ni access to network. And so on what you say we are Ghanaians. We are Ghanaians. Oh, you Ghana today. Gold Coast, whatever. You Ghana for. Yet Sikaco. Almost yet Sikaco. A common edono. See it is Casuna common the idea. Then I was here finding out. Nanny pound of this council. Ye Pejano. The use is Canada. Yes, yeah. Maya yetimi enema nyina skata na ne ema we ho ne se woni sika wasem e mobo awo ma we mu wo pa wo betena ma we mu a woni sika if you don't have money obowa wo betena ma we mu a woni sika if you don't have money obowa obetimi na yeko say yakase any prison for di nkoma enyo mo prison nyina na omoye boni o oni obi asem okan obi kase wo so don fa mame a wo de twen sika no fa wo do bo ne me de bayo asa enam ne sika wo nti isi order jail what the make can say ne sika wo nti order jail no be correct me kase we mi mouse ka sei kopen pepesem ni ade ne ko mi si dia na obenya firi so aya na wi aso no aya na bi mo presa no mo hoye me aweho mo hoye me mabo me plus you everything yen na you once ke uwa obepro me so mi wa me pro enti why say aya na wo professor wo se wi ase nyema nyina bob wana wawu a ye de even car ana say sika even akosie ne da na wo be sampo no ye be chew because ye mfa sika nkwese fom ye mfa sika enkon kwese fom ense no yetiman we mu yetiman we mu yema we ayetimi yetimu obi na so okampo a broni onjini oka broni onjini yetima we mu na every week every month be ya tupatru abresi yewo oyewo ha
na ye to loro fe mu nti omo be na ye timu ye nko anka ye nko ano omo discover ye ma hwan na bola mini ye bola ne ntuntum eku ye e wa kra ne mountain so nso ntane yo me say nso entoye no eye me no me ka say bia ye boni bi ye nemo bia ye ntie nso entoye ba me ka asma kire nso entoye no se nso pompe na mo for ye why because we are in the land of faso sumame ye wo asase bia ho o te so na se nso bompe na ye ma hyew Mr. Imanu Ankra, at the same you may or some more fire. I will fire them. Opia dear na a jato baby, na fire side from Concodu jar, or Mukodu, I see you. Eh, no more Adumano, your farm was saying, yes, some may more to down. And can a police for a quiet year, so that for a quiet year, no fire side for a quiet year, no ban. Ato park see ya e kasi en kodumu ja na ni de yesi eni su hey I love my country you want to obi an type mra I love my country fabra na min kan ma type fabra I love my country why I love my country fabra I mean kan informal Trimude me ya na de shekronkron odon sa kam ya odon sa kam pimpim do ma fo nyina me chiachia mo sa na sampa mole suma nkro dropu amanfo suma yera fo nyina me chiachia mo mo hwe me sa brebrekum fo mo hwe me sunya fo Spain me twa mo prese Spain fo no me twa mo prese ne Libya fo no so me twa mo nyina prese mo hwe me papa me brother Kwame Vasco hwe me free mole straight up ya manim na go po nsira papa edwe na fo nyina me chiachia mo san se muni wa mimi ni ho mumi ni ho mimi ni ho me so wo information bi a ho wo betime di aba betime di afa line no so e di ama me me enche me di line betuja nti te waso di na me fa line tuja so wo information bi a drop it down na wo be fa number no e se wo be fa number di bo no boa me smart chamber bi a wo free ba no yes. But the number never mount. Any information dropping it down. Because we are ready for them. Who are those? Those people who are not ready to help the country Ghana. We must be ready for them. Yes. Okay. We must be ready for them. We must be ready for them. Because this is our motherland. This is our motherland. This is our motherland. Say, Kasua Jehovah. Kasua Jehovah. Me bacho aya no mo outside Ghana no. Aya no mo yam sure mo say na Ghana na Kasua na me Kasua foi omo ayeden. Se ye nya hwani ni edibo ye kwa Kasua Jehovah ye nkonkohwe eniema ewo ho yes ye Kasua Jehovah look hey na sa abofra bi agana bia ne so no wonim se agana bia ne so no agana bia ene so wonim ma me ka kiro ene se abofra bi akoja ne nan anasa obi ene na mo na akoja ne nan a na sa gode wonim se obetimi awu Kasua Jehovah is the place where land of darkness, land of unwanted materials, land of ballers, land of malaria, land of never, land of ntuntun, land of mosquitoes, land of parasites. Onim bibi. Aya na nse mu na binim su di no. Producer ma video no nkwachi kakra bi na menchire mbia manfo ani kakra. Aya na they believe in marine spirit.
spirit maturity no sanse kunu na no say or they believe in spiritual and kofi de yama no ne ku no adwo man sa ne ku no odi kube na kusuo no oni we de abokube no bi se do amana post na ma kire wade obi anu wo oni wo ne wo kra dada producer de edu post hwe kube na esuo no oni odi abom atwemwane nti ode nwokan kure ne niamane mo bi na abokube no spiritual ene suo no so ya de ene suo no ode niama abokube no in spiritual na ubefura obewu be wonim se niama yewu because of pressure wo krom no amanfo tiniwu obekna ko check wayi no wako ubi procedure be no bo na ne number 200 yes wako check ubi no ne number 1000 eye pressure na eku mrantie no obi bewu 22 years 32 years obi kura 2 years obi timi 2 hours na wawu na ye poster bo 2 hours mi wa se wo na 2 hours pepepe no wu ye pressure wo krom montete pressure no so e wo sa montete pressure no so hweba bia datada hweba bia bolagu hweba bia nso beto ama nso so na fa bore ho no ha montete pressure no so because the pressure is kono eto so dodo kaso ye ni assembly man o kaso beto nkomo assemblyman na so obi oto won se nya assemblyman ya na obi otentan won beto nkomo lesan say ene obi kwafo a enye e wo se ye kasa na se wuti area we ma ebebu ani bibini be den e wo wiase Ghana ye be den e wo wiase se ye fro wo se hello biniaba hello Yeah, oh yeah, be ma me mo akwa e fro se na ene ma kwaso se anwumri mpacho fere alasa. Ye fro alasa wa Alasa. Okay. What the castle Jehovah Witness me boa? Me ti kaswa Jehovah Witness o. E dia na ekoso mo mpata mu ho. Mpata mu de ekoso no se pata bi wo ho. Data no e wo almost about 10 to 11 years now. Na e gata kiti bi. Se ye tu anamo bebre e wo sa data no ho. But up to now ya tifi. Ada sunu ta no ye ko sa ma ombe 2 gata no mo. Ama omo ye bridge bi etu epa down o kakra. To mo wie ye no mo ka che se o. Se nyame ya adoma assembly no be ba be tuaso. Enje ye mi se ye wo mo na abansisa ebe mo. Enje ye wo mo na assembly man fofo eba ye. To be honest, oba ye no na former assemblyman na e wo ye friend say Kaswa New Town. Ananga yes. You know to anamo be play e ko ye friend say assembly hall. Okay. E ko ye friend say honorable Michael. You ko to no mo my ye pictures ni draw letter head be play e di baye. Mo ka che say nyame ya do ma ombe ba be share ombe ba be boye. Okay. Ya wana omodi esaveta bibaye. Saveta no omodi baye no ombe tutu gata no mwana omota. Masa ade no kese ebe ye west kura church first no. Ebe ye west ama papa bi abubu amanfo friends wall obi mu dani nyama abubu mbebe. Sebanu sana ayi honorable assemblyman we almost zongo electoral ya wono so any not to anamo be play to pictures they play every two pictures even the last 2 years we saw it on Ukraine ni no nyame so no ma take video be play okay edit to Facebook show FM madam honorable hour
that they should come to our aid. Mother, up to now, they catch you. Yes, sir, no, no, sir. Opiano, Papa, aid. Even there's a 2 electric poles, one horse, sir, make catch you. Yeah, they are you to know. Maybe say me provide this me 2 bags of cement. Or those with us 2 bags of cement will be. I'm a retorted to one. Your forecast, so you see, you catch you. One catch you, yanko omubeba yakwa asa mukwa yanko ambeba yanko ambeba sa ayaka se unse no mutaba ya nebe so fa enti yanka se shene enti afionu ya tu ke concrete e shasio ama bibia be yo oke but as I'm talking to you say akwa na do onu ko be say any can bia wo so na ma wo so na e bubu egumi wo se ta ka no na e bubu e wo se ke se and what they can say, I'm a year area, I don't say, majority so to about Iron City. Majority so to about Caswan and Kepo. And this is a party, what one among be a stone, Omunya, your home, among your home. Ya twana mwasa sisi ayede need your better my ayede sisi we are tired, we don't know, we are just waiting for maybe I can run out the quiet because they said you need your better my Masama man your friend is saying your friend honorable Tamis, your friend Tamis, John Edria. Honorable day. Edria Tamis and friend of my friend John Dia. Honorable John Dia. Yeah, Castle electric area. But to Janaswami, why show? Shebebia gatada. Na shebebia, na every nanti se obi ba be fa de wesu na se otoma enti enti ade ye pinso amanato enti sanso yi beto ama sa problem we aba da bi o Ghana enti Ghana no ye hefo de Ghana no ye me no mi no dia na se ye bi no de ewiase ye den ana okay binia se mogada mrantie ni bi wo ha wanya mrantie ni bi a omo pese omo support say what got me agada mrantie ni bi okay what me agada mrantie ni bi wo ha modem ahoade epese ye bibi ana mrantie no de bebe wo ta mi si British le wo ho no ya na yi ye sika na bi ye British ni sa ko ti se wa pa be big man sa na wa pa kwa hu ya na sha ya na hu se no se sia de se ye British. And to wait the waiver, now they are presenting preaching, as I'm talking to you, sister. Preaching of our people, this is our floor behind the assistant. As well as the pastor, because shaky, preaching is shaky, sister, as I'm talking to you. See, I even said last week, we need to say, better up for us, as you just come up the year preaching of you. Okay, and you say, mo pese mo sample round biona mo gidi sika meboa. Yes. Okay. Yes, ye de be di akire na ebebe frau na omo amonye omo no. Yes, ye no mo adi komede hu anamo a yebesen atu ade afa ho se na be ya. Mo mrante youth na mo amadwen se enye se bi o mampanyi na na se nipa ba akoti manfo ne bu mana mo so mo amadwen se mo ba boa no. Yes, HYT for ebe tamati na ye tu anamo na ye no mo aka bom na ba bia be se pepoma ne sibire bia no. Yetimi aboa mo. Na yetimi de eyi na mo so mo ho atimi atonansa ensu ya ba betutu de menye so se mo benya asumje wo hokra masa me see because of that is so top like it me tini na me so do na me traffic to na me that to Facebook ya honorable MP our function the pia me share na me ye se be ya area no be ye fi ama ye nyina. Okay, mi jamu akọ yi. Twami fonyi na ma me kakra nsuo to a eholive ne te sen. Ba mpacho nsuo to a ekumi flade eba evra bi mama fo fie. Ekumi flade na nsuo no every top every friend say safari top. Eba for one land to eba Christmas nsuo no de masa nye ize. Nsuo no de nye ize. Mate meja wasi ana achire no ye no bedi nkomani e wo kwa ye befa so a
yebetimi aboa na yenja mu saapa ye be di akire passion se ye no ensem bi se na ye di empa boadwam ne ye ne mutu anamo ehwebom ne yeso yetimi apushi na yetimi a move forward yakopon sha pa se onya abrama so woni ye twetwe nkomo Madam Asipada, Yamishra Mupa, Meso, anytime Bia Mobile Frame, so Miss Jamoso. yakopon on shira ye brother on ati na era na ode eye de wo hu ye ene hawa on fam wo ho ei Mr. Hassan na wote nka wa hawa ni panamu ewo ho oya Ghana ni o enti eya ferry eya ni wu se meka se me ye Ghana ni ana why because amamwo na ekoso o man mu no airtime mummy enje partisan mummy enje partisem mummy enje nyama ensa enfata no na mummy enka ye man emum na mummy enka ye humom na mummy sese ye ka ye humbom a ebetimi aboa yen na yawo na monto na yetu no atimi akoso ye mummy nyi partisem enfrim kra obi aye onua mummy nyi partisem enfrim na yentu anamo na yesi etu anamo a na ye ka abrabon no bom ye ka ya timbom a the nation na betimi abuild na bia so atimi akoso kama ede ama me no mienu de ensem wo ho ensem atwa ho ahia na me de ma wo ensem a wo ntimi nka ensem a ahia wo so na ode ba na ya ka ho asem kama na bia so atimi akoso kama ede ma wo fa number no ye de number ne beto screen no so e bia wo problem bi wo ntimi nka wo de yakoba bia ye nka wo ya amaji so mbe kape na mo akotu ya sika na mo achaika 024 61 95705 024 61 95705 police afato so kakama 024 61 95705 fre o ha ba bia nyama ha bia dia ha video bia wo bia nfa send ye na edi hu juma enfa ema 024 61 95705 024 61 95705 fre na ofra ana se o WhatsApp en video na o de just WhatsApp video no na fa send ye ye be di ujuma obi de na o de asande ye aye di hu ujuma yi ba bia wo mi free bia ye na no wo free Spain Malta Italy Belgium yankopon on shiramo munya video so e wo ho a wo betime de asande ye na ye so yetime aye ho ujuma na ya ma obi so ahu de ekoso e wo ye man mu esanse oman we eye minu mienu yaman oman no eye minu mienu eman what ma say the nation the country the Ghana the Gold Coast is between eye minu mienu de enyimre burofo na ntimi amabeti ni aba na mo pane sa hallelujah na unim me say fa number no 024 61 95705 and I say obetima fa 030 290 5713 wo de frɛ ana WhatsApp o WhatsApp ya na de onye bia no video so a pese wo de send bia no de fabra fa send na yendi hu dwuma emfa emaw na me koi me pese me kan se me kire mo me nya dwumaden ne nya se yetu nsem bi gu yaso Bible ni pada sani na twereye na bibini eboni na otwereye no wuko kuroma mpundujuma ho na ye Africa ya je Bible na atuma ye de ye niam bia esi ya niam ya japade ne ye niam bi kwan etimi pa cho o hwe me sabre ya sisa wadwe na ye adwumaden ne masika adwumaden ne ma o man koso adwumaden na ma aman ekoso midi no ensesan ye famina na Trimude me ye aduana desi konkon pa abunfo nyina edesi ya ne me odo nsa kamea odi nsa akampempem anyway na brand bema kwan na me de dwumadi ni nyina asi na me kai wo se de opokoroko de otenchirenche sade ayo do original Benito ono ene gina machine na chi ochinchim no ye ni sei ko ni sei ko ha gina ha ye kale se bibia ono na ye hye ne nsa
nti insira kese ene aseda kese enkoma abrante no bo adwuma wo fia papa saa so na me ankasa me manager Emmanuel Ankra ayadodo na fra ne Kalunga anwumre me kira so no ho papa obu machi don saa enso na ye Mr. Eric ono nso obu machi don no me content creator eno no saa enso na me English teacher Ike ono so obu machi don saa pepepe na samensia the triple man or the triple action ono so ye nipa bia oso masin push me papa na me di dwumadi Eddie Brown saa enso na the CEO of Hytvgh group of companies also anyway me chia papa Mr. and Mrs. Sarkodie Mr. and Mrs. Sarkodie the Hanuk family no me chia mu nyina saa enso na me ankasa me bibia be chocho mucho Techi Richmond ata junior also Koforudia Koforudia Flowers me chia mu nyina anwumre saa enso na Star Oil we do a pena me chia brother Prince ono so oboye chi don papa na me ye second MC na me ni din second MC oni dey o say enye is afiwe no niam odi be ma ya na enye easy ono so me chia obi bia wo hwe me unya adaje hwe me kama na oboa ya na umame comment umame video wo share de mame my your friend Pius the MC are Pius ono so obegbo adwuma o say nana my ready I'm ready for Hytvgh o say I'm ready for Hytvgh o say me Mr. Pius brother Pius I'm ready for Hytvgh because I just want to help so that enima bia enkoso efi bia woni pamo wim no yinyimpie na asomdwe embra na se ne abofrei onja sui bento apa de enya de be pa no to da se wo ya abofra na ya abofra boy na se wo onja isu a bento empa to da ye be saw sa akopim ta be ne wonsu no nyina de apia bonten ha bo say yes abofra so amane ma me na bento an empa no to da aha ena ebrema kan na yede mu asi midin eden na Trimude ye be say ehia brother eye oja fantastic fire brother ye be say ehia makraw bye bye Boni wo su wa si nye me si she su wa si Nsem si she su wa si nye me si she su wa si mi si Nsem si she da ke nye me si she su wa si Nsem di tu mi koswa obi eni tu aba na so ye de koka we nya se bwa kan so bi di boni we na sende mi o se na Nsem si shada ke